Acil dengar-dengar Pian nih jar diusir mama aja. Kayak apa mama Pian nih sampai bisa marah kayak itu. Nah, jar heboh juga Pian nih. Itu kecil masalahnya cilah panjang benar nih kalau ku kisahkan nih cilai berapa buku kalau ditulis nih. Kayak ini cil kisahnya nih kan, ku kisahkan dulu ngaran mama ulun nih kan Rosida, ya kan, makanya ngaran kuni Rosi. Bila Acil mendengar Acil Ida di Sungai Raden tuh berarti mama ulun tuh, ya kan. Ulun nih cilai lagi dimarahi bang nih kada betaguran non mama ya kalau soalnya lah aku nih dianggap durhaka cilai soalnya menghilangkan toples Tupperware. Aku munjun di Tanjung Sembilang semalam tuh kan, aku bawa wadah Tupperware-nya tuh sagan umpan kerangga. Oh, pantasan nah. Mbah tuh guring di mana pulang bila kada betaguran naon na uma. Mbak anu cilai, ulun nih dianggap durhaka pangawan mama nih kan soalnya menghilangkan Tupperware nih jer urang durhaka cilai soalnya lah Tupperware nih barang berharga bagi ibu-ibu sebiji kan kita hilangkan apa pang lagi kalau kada dimamai sampai seharian. Nah ulun kan maraju cil, nah berharapnya tuh dicari nang uma. Kalinya cilai malahan diusir pas aku anak bubuli kan kada kada tahan juga aku bumalam wadah kawal nih kan. Rencananya nih, ulun nih hendak beulah rumah seorang tapi lah duitnya kada ada cilai soalnya ulun nih jar mau pati habar urang banyak hutang banyak rezeki aja. Kalinya cilai banyak hutang banyak disariki urang juga kalinya habis sama aku nih di kampungnya urang tarus. Nih ulun nih bawa patak-patak tarus cilai mencari upah balapan kada ada lagi buku pas nior jua ampihan dah kalau anu dulu anak melamar sabut kada diterima juga di situ. Paksa ini mambil upah betabok got juga kalau ulun nih banyak juga cilai bisi pengalaman nih imbah anu ada musim betanam benih panen benih ulun memacak ada juga betanam karet menudai benaik nior banyak cilai pokoknya pengalaman ulun nih deh. Ulun nih salah satu kebanggaan pang bahari. Wah ini tuh karena apa sebenarnya bang Cilai semua habis gara-gara Tupperware hilang nih Cilai oma. Oke tuh kak kalinya masih lah wah ini Pian mau unjunan on buah-buahannya tuh. Alhamdulillah masih Cilai on bubuhannya tuh soalnya lah ulun nih sehari kada mau unjun Cilai minik kepala rami Cilai apalagi anu gerujutnya tuh nah oma itu yang bula ulun nih ketujuh banar mau unjun ya kalau ulun nih sebujurnya kalau beisi duit Cilai aku nukar unjunan daripada nukar nasi itu kalau palingan on kakawalan tuh menraktir berukuan ya kalau munjun kada berukuan ngalih juga Cilai. Kalau ke warung tuh biasanya kami ngopi berukuan itu kalau memasang kawat unjun tuh istilahnya tuh Cilai kami ini. Harat bener pangbuan kami ini mau unjunan Cilai kalau acil hendak melihat Cilai kawai kena kami bawa acil ke Tanjung Sembilang situ nah. Aku biasanya tuh mau unjunon ke kawalan tuh Sembilang dapat otek kadang-kadang anu bila di empang orang dapat mayong mujair ya kalau kadang-kadang Cilai bila banyu surut tuh kami menudai aja on bubuhannya tuh nah. Tapi Cilai kadang-kadang kami ini rancak juga pang kesakitan kalau kena panting Sembilang tuh nah. Aku ada bisi kawal Cilai harap bener menambah itu nah bata tambah masalah anu nih bang masalah panting sembilang nih bila kena liurnya Cilai liurnya aja pang obatnya tuh Cilai panting sembilang nih ampih kami biasanya lah orang kada tahu obatnya cari semalam gara kau guring panting sembilang aja tuh Cilai masalahnya tapi alhamdulillah Cilai kami ini kada ada jaranya. Nah kebujuran Acil Bahar itu pernah juga kena panting sembilang lawan otek tuh. Tapi sakitan sembilang bang daripada otek tuh. Oma Acil 3 hari 3 malam karena kau guring oma heh. Pokoknya Acil nih jera dah mau pati laki pak unjunan nih. Lakiku pak unjunan juga bang. Untung Cilai dapat laki peunjunan nih kan ketahuan Cilai soalnya mau unjun nih kan harus butuh kesabaran Cilai bila kada sabar pe emosian ampi tuh pang mau unjun nah jadi di situ tandanya laki tuh penyabar jadi Cilai mencari tuh yang peunjunan bagus jadi kelihatannya tuh penyabar memang jadi orang psikolog tuh Cilai kalau melihat kita nih peunjunan ketahuan lelaki baik ini jadinya penyabar nih laki yang harus dicari memang kalau penyabar kada kada penyarikan terutama kada pamukulan non bini. Nah acil harusnya bersyukur kayak itu dapat anu laki nang peunjunan di Cile ma aku di pada mamaku mau unjun tuh harus sabar Cile makanya acil cari yang peunjunan memang tapi bagus kalau dapat laki peunjunan tuh Cile tinggal aja ribet tambah bila kena sembilang aja bang Cile.
Oh,